Prijatelji, pozdravljam vas. Čak i mrtvi paradajzi, krastavci, paprike će narasti u trenu, a ova prirodna prihrana neće škoditi. Kako bi prvi vidjeli svaki novi video, pretplatite se na kanal, potpuno je besplatno. Ne zaboravite da pritisnete zvonce za obaveštenja. Potrebno nam je pepeo 1 kašika, vodikov peroksid 1 kašika, voda 2 litre, ostaviti da odstoji 4 sata, nakon toga izblendati u blenderu, procijediti i razrijediti u 1 litri, tako da ukupno dobijemo 3 litre mešavine. Razrijediti 1 šolju u 5 litara vode i zaliti ispod korijena i prskati preko lista. Dragi prijatelji, ako vam je ovaj video bio koristan, lajkujte ga i podijelite ga sa prijateljima na društvenim mrežama. Hvala vam! Pogledajte i ovaj video koji vam predlažemo.